Mama no nyamiase fisoye na do ye hoda yeda nyamiase enenso anwumrei adom ani ehumobro hu yen na odi ansa be hiemu e wonanim ebio nyame adom menu ye ko ekosomo ye nsore hodo mu anwumrei nso wasade ya be hiemu anwumrei ewo Victory in Christ Jumadia ye nsafo miyenu New Life Church ene Philadelphia Church akambo mu a ye de ebro ba bia wo bia ni sentinu na me gina kwanya so fore na so mpanimfo nyina anamu na me de nchia soronko ama if you ready is so nchen ba bia wo bia se Ghana na wo hwe yen e wo Hope TV so ana se hanom e wo Obra TV ana se omai ana wiase fana ba bia wotie yen o Facebook YouTube ene kwan bia wotie yen bia no me ma wo adwo soronko ene akwaba e ba dwumadie eso anwumre nyame esa be hira yen bio se ne na watwe nyina no na na edi enu wadi kan aye no tibinin se oni abusuafo nyina betwe na twu nyame afidi a yebetie ene nse wode be maye no enwo wode be yebetie no na fe onam nadom so ahira yen sabrei ebe ma adwuntofo no edo nwumba ko aba na nwu no ba me bompaye na dwumadie no etoa so no edidi so sa ti moma yentie adwumu a edi ho Senyamiti Yesu ajemia neye adomwa minsefata divo yenya otiseme kamifahina masoweni Yesu adoma mensaje Yesu adoma menfata Ojana hini free sorrow be we born into otone hopa fakwa tibia we anywhere we tinia dena wotre enesi wajuni pi fa uhunina ma Yesu eneye kwa jida Yesu Amen. Eye adom. Amen. Mama ye bompaye. Onyame tumfo ma ye de wase nwumrei ebio. E wa dom a onyame wodi ahu yen. Obaboboa ya no. Ene koso yen safo hodo mu onyame wode nsem emaye. Nwumrei nso. Wasan de abehie mu nan ase bio se metie wasem a fa nkunimdie e wo onyame wu mu. Ye stress wudi mu nti bekasa trey. For wakwa so na fa wonsem emaye. Ya yetie ni we ya no yentie nsem ne omo ye bra na sembo ni wiase we kan ye hu na yensum enso ani na kra bi a woti asemi no asemi ato na koma so na onyame we hira ye na aye mu adwuma ye do wase so be ne sa maye ubu akoma bi e wa homa enso na yentie wasem ne yemfanye adwuma wadom kase no nti amen. 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 Sempi senya chimkofi nyunyam se otini kwa to Calvary ichime mobroni metini au dinina moja tishia ushimami na
sakrafi mi bonim amitin kuni on kunim je wo Yesu majin kwa janina oshemi na otene moja tishi tomabotin otomina minino metimi na mano otimishan kunim dimo moja tishi numu metisa osanyarwa na hotiutu misudadi o mamubwa for sorinati and ifra for suhunati namitiamu sami ra Yesu sami krapira for yari nantemara obashani mimu now mamin kudimti on kunim je wo Yesu majin kwa janina oshemi na otene moja tishi tomabotin otomina minino metimi na mano otimishan kunim dimo moja tishi numu majin kwa janina oshemi na otene moja tishi tomabotin otomina minino metimi na mano otimishan kunim dimo moja tishi numu on kunim je wo Yesu majin kwa janina oshemi na otene moja tishi tomabotin otomina minino metimi na mano otimishan kunim dimo moja tishi numu otimishan kunim dimo moja tishi numu otimishan kunim dimo moja tishi numu otimishan kunim dimo moja tishi numu. Amen and amen and amen. Ampa Yesu ode me hye moja di hye no. Odofo medanyakopon asese nenso onamadum so ameyetime hye mu bom paye se Awurade mekan ho no hyai bra ye beti na sempe. Mame no mom paye. Awurade pa yeda wase wadum nti menime nua ya woti wasempe ya ba wanim woye Onyankopon wa adom ahye wo nsam ma mobruhu ni adoye ahye wo nsam ma ti pacho bi osoro fansi na enhira Yesu nhira fagu bei so na asema yebetie ne de ebeka ho asem nyina
Udemunti erade emfa enhira emre na maye nyankumdie o Yesu Kristo mu meda wasese wo hye me nuai e wo Yesu udemunti amen amen Other form pese enumere so yeto so na hye onyame enonyam ewo ebra ya behia mu na fe yeto so yedwumadi a yato din se victory in Christ mu Mr. Onyakopon se onam adom so ebema wote ase se Erade Yesu Kristo ena wafrɛ wo no no ena wose wama nkunimdie enti saa series ye namwe no erade adom nti wo ye nkunimdifo ema no ebroso ti mo akwaba eba dwumadie yi eneda yi die so me bom pae se Onyakopon nam adom so na obihra wo me dey my ready say me give me shout out to Jesus dey wa ya ma me dogusu ye dey wa hyem boso oben e yakesi akesi metiem aka kire me Nyankopon na also me ya adwe na pese wo tiem ka kire Erade a give shout out number 1 to Jesus Christ. Jesus Christ has paid for my victory. Yes, you watia me nkunimdie ho ka ke menam ho saa no wonam ho saa no Yesu watua nkunimdie ho ka ye nka ne den na enisanti me wo Yesu din mu I am predestined nyame ahyehyɛ to emenkrabia se menya nkunimdie ewo Yesu mu it is my destiny se na sitie bia Yesu din mu nti nkunimdie eye media nkuko de Yesu din mu nti mepa ho enya de be medwuma mabrabom bibia afei de tosum bia mu ampese me de hyema dwemu na ampese me no kane nyina de hyɛ nyame anonyam ne se Erade Yesu din mu nti Erade Yesu din mu nti enne me ka ne pen enne me ka moate enne me pem aka ama obonsam ate no asum se Jesus Christ din mu nti me nkunimdifo me ka sipi say Yesu din mu nti me nkunimdifo onso timi ka kire ho sa ebe inhira bebre ama na mpese me hyema dwemu na so de hyɛ wadwum se obedi nkunimu a nyamsum mu obedi nkunimu a Kristosum mu obedi nkunimu a obra kwantu mu obedi nkunimu a esese utimi nya nyema bi a guide o kwan bi yourself nante so de di kan persistence sesia ne apaba sesia ne agem eno ho ena ye hye ho nkura ne se enkunde o Yesu Kristo mu no ehia se etu anamon a eche se si so ayekoi den san echi de biara da na obetima Kristo ni anamon tuo mu enkunde a agisa wa adwen se mpobra wutie onyame asemi onwan so enne de maba echina me ma adehia da bia me oni ne bra na yina yemfa nsiye ensisie ho ebra enche kra na Erade Yesu wo san be biemu Tesonika fon medical tinum chemudu gotune se enyam paiboda akwantu ayetu mu no ade ba kwa behia pa kese any prayer it is a weapon and no any akode to nyame ba mesrew bompa ye de bia omre ho na se oba nyame asem ase abre ye ka se so a me ameka se bompa ma me na so bompa ye sre nyame se Erade mesrew ho mobo na oba me so mentumi emfa asemi mu enhira emfiri ase nko mesre nyame se obenya abotre abotra sawiase mo bia pentem tinema nyina ye no kikiki nyabotre nsem wa ba no bia ho ma na ehe ase na nkoyie ma si abotre de di ache no be nhira nyabotre bibia mu nyabotre abotre nsi ya obenya ewa abotre mu no ebeboa mo atimi anya nyame asemu nokre na se ye kan nyina wie na mpo nti ase ya bisa nyame nkronkron se na asemi pa wo pa kire nyame be chechiro mu pesa wonso ustimi edi we obi awdo ho efradwumadie mu mente wonka me hu se wonie pa se ne wote ofie ana se wo ba bia wo tie me but Yesu ani tua and I want you to listen attentively tie ne yie pa shout out your praises wo nyame mu de waya ma wo timi tiam ya Erade me da wase amen ya hallelujah amen hallelujah me kan ya na ekosu chat oh me so say what the make can say me say shout out and type in and chat in your hallelujahs and your praise the Lord manimram chat na edi adanse say onyame na wosom no Yesu na wanya na domunti hallelujah mati praise the Lord back Amen. me say nyame say go benya Onyankopon asem mu hye hu na wanka so busa hu say so what is the take away for me after send them call you dear panameti and they say them no be kan wasem asesi ewia otimbusa hu say and so what enti so for kwan asem by panamenya free mo me say nyame so ma wonya enhira emfree asemi etie Amen. then sa ka binum din a o my ready say omboboshu yen sa ka binim di o maredi se on pese yen yesua Bible na won so e so pese ye te wonka se o pese on yesua Bible o pese ye bom paye ma wo o pese ye besra wo pese wo ba asu a just ye wie dwumade na
Yadi chat no muno yadi link ibeto. Click so. Okay, so amia wani a me enti won kawai. Na de hia wo bia onyame a onam adon so be yama won. Na nipa nso so ebebo abrabom ama ehia no awie mu die. Nyame hyaw na nyame enka ho na onom. Ene dem no ka ho asem na say victory in Christ at home. Yesu Kristo mu nkunimdie ewofie. Eno na me no ebeka ho asem enti me se nyame se won ka ho na ontintim wase ebra otie Ewade asem yi. Victory in Christ at home. Ehia pa se yedi nkunim ewo Yesu Kristo mu na etimi ekoye enim ebra yesiesie ho enti yedi kan pesem le hya wadwe mu no se nyame no ka nyina ye nia eyesu hu a me twa free Bible mu me je nyame asemi so na me no ka nye se me Bible ki kan sem bebre bia ba bia da bi nyame asemi so konto fo me di kan etidi num chemo de onum so no 1 Corinthians 15:57 Bible say, but thanks be to God asidanka onyankopon who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Yesu Kristo en wonam no so di nkundia ba enti asidanka nyame nti Awurade Yesu asidanka wodi wa ye da wase ye yiwa ye kanfo dey se kwa maye nkunimdie ye nkunimdie wodi amaye na nye bone so nko na Yesu amaye nkunimdie wasa amaye nkunimdie nso ofie amaye nkunimdie ewa yawade mu nti onyankopon di mu nti mesfese asema me no be chane na dey ebetima ma won so atima nya onyame nkunimdie ewofie na aye enhira nkunimdie ewofie ehun sam bebre si akase ye kan kan nko aye hia be bosumi na bosumi elukwa na ke bubu ni si ya nketenkete nti zamozo ne mo mbe won ya say me naro media ni kakra titru messy communication so communication in marriage say nya daje na yedi nkomo ewa wade mu ewofie yedi nkita ho ewofie yankofa eda yentem ewofie yankofa eda yentem ewa busua mu yankofa eda yentem ewa wade mu no ebetimi anya nkomodie ene nkitahodie ni ayonkofa ewie mu die ewo mu bisa wo si communication asibia no esa no me pese mi hire se onyame adum ese sa ayonkofa bi ebefie nyame adum ese nkomodie bi efri mu ba nyame adum ese nkitahodie bi ebeda nipa motifie no ntem eno na ye ka ho asem ene dey se nyame so mwaye sa na bibia enye kama papa ene maame omaware husband and wife communication hu hia wife and husband communication hu hia parents and children communication hu hia pa na nyame mwa ni ntimi entiase sa ya kenkan the book of James the nyame ase say nyame maya adwen say the be kenkan Bible na sabi the book of James na James 2 bebre o kan chapter 1 na verse 5 was say if any of you lack wisdom so mu bi won mu a nyansa abono a obi won mu a ope communication fie pass over see din komo amaye kama ewo na sitra mu a if any of you lack that wisdom he is to ask of God bisa onyankopon na in fact amplified version no cross am bemu kesi was say self person wonya wisdom to guide you in any decision or around any circumstance. Ask the benevolent God bisa onyame a oma nhama ne busuon who gives to everyone generously. One you the mama ne buso on fa bi ensie bebia. This is the God we serve. Onyame a oma nkundi a oma ne wie peyo oma ne dimu e de hye ne ho enmonyam. Now chapter 1 now we come verse 26 now. Was say if anyone thinks himself to be religious, so bitchly say we nyam sumnia. Now amplified version is say if this person is scrupulously observant of the rituals of his faith, just say nyam sumon fa bibia nyago we scrupulous we sure say nyam sum bi ode adwuma eye pa nyam shaw say bomodin so ode nyam sum bibia nyam ya kiro e be adwuma. But what says any panel, if he does not control his tongue, communication has a so when man shani ketra maso dia na odada onu ankasa ne kuma. This person's religion is worthless. What say abasa enya na unyam som no emfa so bia ne so na a futile na a barren. It is all ba kwa bare no nyam we a barren. Enti e ade ehun hia yie pa sankomodie eba ya sitremu ewufie. James ho a enempo ne yekenkan ye na ni GSM bebre ho na wa wo share no so pa wo hu se oka bibia fa teshema ho osisudua e o James chapter 3 verse 2 ekon o say
ye nyina yeta ye mfumso onipa oye mfumso e wonia okamu no oye pa obetumi ahye nipadua no so onipa onyam mfumso e wonia okamu no eye onipa obetumi ahye nipadua so obeso kire first point no se utimi ehye onipadua no so a eye nhira the kwambes na betumi afa so ahye nipadua no so a control nipadua no to the nyama bi tutu ho verse 3 James chapter 3 and verse 2 say yede naraka eto aponko anum aponko be na yede brother bi ato bibi a etimi ma ontumi enka ne sine ensiso se na be ya obetumi ama wakoba bia ye pese okọ gaso okwa kina aponko na okọ nti omonum honom no ye sure say ye be ma bibi ya hye honom a e be bua se be ya emu kato asema ba ana say o see verse 4 no ana say dwene ehyen ho. Think about the ship. Say a shake a crackay, send an cassia tear. Na inframa a bono ewo pursue anyas and pitwa. Now so Nyakopon and 1 many penyans as a dear kituabi, training was a good walk it to be, and a dada no, ma echo be bia or shanka pay, say echo. Until all the tachema eto 2 ponquire, dear pinanum. Or tachema eto 2. Say adikitua na ekodo no ene na direct ship ema etimi koba bia esoso okobia odi to ho o se sa na teche mate verse 5 ne kitua yi nyina chi no etumi hwa niam akese se ne oja kitua bitumi show kwaye kese we na sesi a ejahihia aba Ghana yi sabre ya sabre wo mu wonse ba bia e dry ento nim obi num security kwa no tutwene ejabi hwa na ade ketua bi enso na akokoso so much trouble e dia mai na no ya California eshi bebe nyina fa gina sasuba no so ipa binom enhwom ho yie na ade jacket so the top baby pe na ho asoja den ali se no fire service for breh ti se mun sia no tachama we tachama eyoja eye wiase bi wo onipa akwa mu a ho asem odin pa na ese nipadua no na amanehunu huru to nipadua no nyina ma eja ma edel from e de amanehunu ba fie e de amanehunu ba busuam e de amanehunu ba wadiem teshemaya enti onipa otimi dojo moadoma onipa dasani otimi dojo moadoma moa okra kraman na ntwi aboa ben na nipa ntimi ndijuru besa na wodi otashemaya na wo frefre no na wo ye nsa wan wo katema timi adiju aboa nanso tashemaya se wan hyeso no ahwene yi a na adija kese aba beto efie mpanifo enim sa asem yi pa ntomo se anu wo he anu yi anya media ma ye de kase sa tashemaya kase no se ewotiri a to mre bi na no to ye na mani abre se me kwa adwuma sa wi ha no na me fa me bag se me ko ho na me kwa akotwa me ka mu na me si for me hu ya ne se ye me na mda fom no me chi nyina do na hu se nya hwe ase sa wo batiri sa no ya ne se wo pagya mu na wo hwe ha na wo ya obi hu a ya na obi ahu me wa na ja me ma me bag so e na me come baby enti penifo kan sa asem no se anu hwe no ewotria na asem kese pa ene dia ba fize se me hwe ase nse ga se me na kama koka mitimi fam bag ne nsa enkobi enunti ena nyame epese ya ware mu ene fia sitremu no yetimi chekere men eye emu adwuma emma enigie etimi ba madam fobi asem wa eto no ena me ka ho asem chekere makro ya ene nsem wa yeka na yare koda hospital na osanso enyem enti ayabrakosem kesi a bemen wa bompa yase nyame se be oben ho beto no akonche ne ade wo obi se no pempa bo ye enti wa bodbodawro amankofo bompa ye obi a sufre rade enti one day o free hospital ko fie na osan bai bi mu no okona na yire no ho nye papa enti no wakoda hospital on sa wo no emma afronish ho enso mpie na ma oba no so ho kire no di okọ fie na oba no bedu kwan no ena na danfo bi a ono so okohwe oba yisia no eno so we die oyire no wawu
and non wa win a call papa madam for yasum but they not papa ne kapa ne wow on the onigian or the bonamanesi wow papa ne ti wa wono wanti wow wati wawu e on asum one was done in me or done and he said or sankofi mirawu one year hospital cry didn't say couldn't no bobina copy ni fie ne manyina go mamiawu asem kitikiti adani a rehusem emotional pain and koda femu that is na e ba ne say e no wu ontimi nka hwe no answer wu and almost a hospital ho na makwa ko hwe say afi de etisa na omukọ na nyamiadum na e awo mum ena mame no awo tese market we ya asem kitua bitimi dane ema e yasem me say my example ba bi mami bi na me boa no say on say onye obi asem producer otimi eye niema e krata semunti ne man krata ne man organ na on be ba ha nti one me cancel for na so no problem dey say metimi ye bia me nya lawyer ni but kakra metimi bia meye timi guso meye na first paper na ba second way ba fe dey aka experience ba ne say kwa me ko interview ne so omonya mon krata no metima ba na mse ho dey ma me atuska sem ne dey media bibia e dey ahye ho sa na we na ma me no ne ba no kasa ewo phone so WhatsApp asempa me amaking ti WhatsApp no mu na akoda no ma me no ka asem bi kira akoda no reply no mo nim se to bia wo type words na wo type na bibia ba no miaso do ko miaso no na se reply asa ayatem didie kwa mi so ma me no enti mo na ma me no eni bu afu won de mantene nka ne ba ne frɛ me free Ghana no se daddy me ma me ni bu afu so amwa me edia me nam say den o say mistake when am here na asema wa catch me pa wo so yi media fi ne ngumam emo so de mo me biem de si biem ho be ye onim se me nipa bonni sa me aso daddy just type me type na mistake buy nam se me da o se wa me nti me mejo me ni abaye kuku jampa me friend na na kese nya asem ketwa ne bu afu me experience so for wakase me ni brofo wakase me ti brofo ma tabo chi akakaka die nti na so timi na ni abrepa type nka edi ohaya kesi oseye kesi pa eba ma me ni banti tumbo achichi mu afide na onya no ho entiase me some example bi ti me kase enye communication no ahu na making anu de ho empo de odo nsa ebon krik zan ina so eka ho bi munim se akoda bi atutuo ewo high school FN Oxford High School Michigan na akoda 2 or 2 year no ne maame ne papa ena de ne costo ekoto tuo no man no se ewon de man as a gift for his 15th birthday what did you do no more high school they to the man akoda so nya sanya tuo san se se mun di to baabi na mun lock no papa ne maame na mfa ho ena akoda no ko school mu a oti ho adwuma ya ne se o type hwe etuo ni ahwo se teacher ni ko hu ye na teacher ni ka kire ne maame se ade a wo ba ne tie o ye ni unim text maame ne de bre no be careful you are not caught hwe ni ancho eni se ade ancho so eni sa akoda yi edi tuo free fee e ba school mu a wo be kum ni pa 9 free of charge ni pa nson gugu hospital o me mu hwe nyi ebushia bebre ho obi o ma ne baba akopɛ wakunu kwa all because maame techrema ne communication a woni ne bai enyan ti na ye maame ni papa no ye see be nko an be obetima be mo say 1 million no ma sem de ni kura na yase odofo mpesa me show nkura ne say ye ofie twase e bɔ modern bia say e be ma ye communication emu ayedene emetima aka ware sem ho sem bebre but be say me show me ha say free he say onyankopɔn bɔ ade onyansam odi efie oba ne okun awade oba ne okun a omowo ma eye example emma onu onyankopɔn se na opese yen no isiyo eji wo ha asem Genesis chapter 1 na no say momma yen mo dipa e wo yen nya yesuban se de yetie no do no pese ke be transi afebo na no make ho sem bebre na omonye se yen nyame ti saying God is love
onyame eyodo nyame oyodo. Okay, 1 John chapter 4 verse 8. Now can you pay him? See, God is only oyodo. That is his name. Ni no the subano no oyodo. Enti mama onipa oba ni be yemon se omoso benya odo ase ni sen. Odo a nyame kan agape love. Odo a ehwehwe afoforo yeti. Odo a ehwehwe ne yonko nkoso. Odo a ekye se me selfless. Me bibia ni ho a me pa ma me ho. Me ye bibia me ye no sebe ya ebeye nshira ama the other person. The other love, others love. Odo a me woma afoforo. Odo a woma me yire, odo a woma me kunu. Eni ye Nyankopon pese bedai omuntem. Enti so oba no huna mane a obehuna mane se be ma no besiye. Se be ma no huna mane a obehuna mane se ne yire ne besiye. Love ene nyame se mom ye mo nipa we suban so sa kwan so. Selfless love. So enti Onyankopon ede on ba wiase na sei na nyame epese eye adwuma. In fact, Matthew 10:9 nchemu diwe no ka me eti ase. Se ade bia opese obi nyama wo. Onso yesama no. Enti wo de ba nyame abode mu sne osi Nyankopon osi ka asem ya. Ade bia opese oba yema wo. Yesama no. Ade bia opese wo kun yema wo. Yesama no. Ade a opese oyire yema wo. Yesama no. Do unto others as you want them to do unto you. And to pese obi srichre wo. Ana won sri. Opese oyire srichre wo. Srichre no. Opese okun srichre wo. Srichre no. Nyadaji na ma ohun se we ni agi e wo ne ho. Nyadaji mo ohun se ampa odan odo adi e wo ni ya wo ye ni na mu. Me hwe papa bi a reference say Dr. Gary Chapman. Na book bi a watchre see the five love languages. Unya kwaya kan book no. O man sem bebre but nya on dia no en ho asem na me ka say. O kan ho asem say hia say enya verbal compliments. O kan encouraging words. O kan say enya kind words. Words of forgiveness, humble words. Ina o kan words of affirmation. O kan ho asem. But the person me kan ho asem e hye wo nkra ne pa na ne say. Onyankopon a wode wo aba obeme abrabum. Onyankopon wode wo aba obaya abrabum. Relationship da montem no. Ye frɛ no awade ade a ne kwan eware. Ade a ne kwan eware. Hwɛ onyame si obowo ewo ne suban so. Obomi ewo ne suban so. Nyame suban de nyame tie ne say there's none like God. Obin te se ono. Enti sa repe na wo fa o thumbprint wo hwe ya. Wo de e different. Obia de e different. You are unique. Bema we unique. Oba we unique. Onyame epese abrebia sa asem no ba ya dream se oye se ono. Enti me yira me wa no onte se oba bia. Enti me little to oba bia ho a enye yie. We unique woman. Ono kuto ni oba. So won se mami asisi ho na wokọ na odada no ho na oba bia ni wiase motimi dada no was akwa so ono kwa na ote de otie no so wo be hia brantie bi wo hu se si ose so for Appiah ku bi pa ba enya mia me tuntum me kwa me fa so kasa me ne ma me ye me tintin me bibia enya sa brantie na wo I am unique me demu ba ko pe enti sa ware mu nipa mienu be hia ba ko no unique oba no ba ko no so unique be ma no ena mo mienu maba be hia mu odofo yes ote ase ne say Onyankopon di achedie sonko ena abo abrabo. God has given you a gift because of the fact that you have somebody who is unique. When you obi a we sonko bi e wa abrabo mu a onti se obi a na se ni pay ena nyame ka se monwo na monno na mwase enhita wasase su nyina nyame pese kitahudie kese ekoso mo ntem na etima boa se be ya mo betimi ahyita ewiase ahye Onyankopon de nkronkron enonyam na no ebehia se mo betim nkomo eno behia se mo be communicate with each other na mo timi aboa ma asetira no mo anigi anyame pese tremu no etima ye adwuma. Genesis chapter 1 no we enna maka ho se nyame abodie chapter 2 no kire se na osi ye Adam no osi di Hawa na se Eve so bai
Now we had verse 22 now. Ebra if pie pe Adam no. Bible say or commenti on ma sembi mu Dubai. So we and me hunam we on me dompe. Wait ofinimu so enti Adam etimi ma sembi baya a year compliment a dear dene ni je. Na minim say if titosia na what say Adam mo catch and say we sadi we ya min sa kan actually a free main chain oh me hunam no ye me dompem dompa hwe se na obey nani esi ebe kona se nani be si age no be dandan ho da we na aka kire wo yiri se o ye hunam ne dompem dompi ye sua Adam wati ebe boa na efise onunkuto na nyame nam ma wasa achede a wo ye so unique ese da bia utimi de wanu ya nyame dia ma we e kire se ampa o ye obi a osombo ema wo onyame enam adom so ema ye tia ware ase wo sa akwa no so a ensem bebre ena efrimo eba in fact se wo kan Genesis chapter 1 na hu se na onyame bo ade ni kwa fa so di nipa bai na kan chapter 2 na hu se na Onyankopon ewie na di bo no a bo ye ni nipa ne ma odi ma o nyina no de oye ma nipa na enikan ye pa efi se onyame enam na dom so se wo kọ Genesis wa Mose huma edikan na wo kan eti mienu no ene nchemu edunu na no a obeka kire wo se wenti esanso onyame pese odokese da montam nti wenti obemma beja neja enne na ho no de ho ko batan ni ho na won ba nu aye honam bako the man shall live and the man shall cleave and the two shall become one flesh obija eno ye asem kese pa nchichemu bebre wo ho da betem bichira ne se Onyankopon pese se e ware a esese odon kita hodie ba oba no ne bemma no ntem ema baanu no etimi eye baako ewo Onyankopon asem ye ka no sa bring na yes victory in Christ eno ejina asem Onyankopon ka se the man shall live bemma ne obe free fie oba ne obe free fie the two will cleave bibi be kan bom eno ene Awurade Yesu Kristo otumfo no ankasa betena aware ni finfin onim be nante mokwa nyinam in fact ukọ Genesis chapter 3 a ho na obeti ase de Yakopon senti o kansa if you say abro bom wie no Bible me ati ase Genesis chapter 3 say na Onyankopon eba in the cool of the evening na ono be din komo na omo be hwehwe komo na obi se won se won sitie niam a won si hu nyina na onyame ebeyo enti Onyankopon na ohyem finfin ho Genesis chapter 1 chapter 2 yanti bibia da kosisi e called Genesis chapter 3 e hono be free ni kunchen content go be bi ko dia dua hu no bonsam baaye ebe so no hwe na oni no komodie no hona make communication ho ase wa ma keke oni no communicate enti Nyankopon aka pass ma mu ni dua bi o bia o dua bi o bi o zi we ni emfa yasanka e dia wuo na ebewuo no asa konso communicate by na wuo na bewuo na me mpese obi hu nyansa ono wo ni bi nti na odi sa de nyina esi wo bonsam be dada wo be se usua eho asem bebre a ensem bebre na ka kire baba ko wo mu in terms of communication and say aware mu no nyame pese ono nkuto he's the only God on pema ayibia Kwarteng bia wo aware ni mu ono nko na ne mote anopa ne awia na najo ohia obia biem wo ho enti namfo leave them abusuafo leave them papa any maami leave them enuafo leave them bibia eye ade a na wo mu dada no jaate ho na nche se ma remfi om na nche se enkom nche biem da bi na mom sa braidie wonu oba no woni be man mo be ba ko a wanda so nyina ni papa na waka mo abomo yi Awurade Yesu Kristo no ono mo ni da no so enti so bi fo bi ko nchenes o ka asem bia kire mo a na se mo kan to de Nyankopon asem etiem se no Nyankopon asem ka no se no Nyankopon asem ka no de ene ne ye fa bom e de ye adwuma se ene nyame asem nkwa ye to nchen fi ye nda so nyina ni papa na o tie fifi enti ubon se me ni aga na ni nam na o kase obehwe na ebia na wo awade mu sesei na awo nya mai
ma ware mfie mienu kakra ma wonya mai na obeti nchenchen na o ma hase ke cancer sem na ne sanity dia na ne sanity dia na ne sanity dia udi nyame asem ne betima boa sa nipa no odi nkuni Awurade asem yete asese akyedie pa bia eye emma akyedie pa bia efritwedi ampo nyame ho ene odi bre ne ma ewa asase so enu nti se obi susu se umwe na obi susu se wonyanya aba enu nti odi agama nyame ru afie otimi ka kire ne se nyame ahye me bo se onemi wo ho na onyaw me na onpaw me obesi Yakobon asema mo na te ase se unsuro efi se onyaw me oka ho no osombo echen se empo odi emmabebo abrabo otima mo na te ase se Yakobon enyansafo na de onim se eye na bebo no ene oye ne sabre mu nyame shouting atore bi mpo aben we hu na afutuo ni free asore mu na eba because ye ware na afi ba ko aba na afi etoso bie mu asa aba na nya aba obi o yadamfo pa or buy we di ni bia small kan nyina ne se we le nese ka o hye ne nyinsa san nanka o di asem na ba ayi asem nese ka na ohun se ayi da mo ya enfo na utwa cake nim sa cake na utwam we yam na utwa ne sa hye oh brother kwa kuma toye min twa me yire yam nyame ene ma akyede e ba ni bi na dwene no woye kaniba otisa waremu o se e be free mu bandi na nafofo ne anya bi na ni abre a wo ka na sem ani bre so pa ba ene nyame asem ebo ebra ti hye ne kwa sa afina mu mika me se sa ebre na mu nyame ada wo na me refer freight me we ba edikai enti se awade mu wo sa situation bi mu a misro emma entietie benkum ni fa ye nipa ebekeka de epa bia de akyerew sia wotreme awade wache amen wa share bo se oni bi ma ebedo so achen de wo bi ma amen enu betu Yakobon so a Yesu wo ma nkumdie ema bedu ba bi no wo besire aka se na ba ne se miampa na minie onyame tumi a wotumi de adwuma no sa enetie ntinya botre emebade nti de pasem di ka se meka ne se ma afoforo asem on bekam bia fi donkum fe wo papa wo ma me wo nua wadamfo bi subject it to this man who is the center of your marriage. Kristo oye maware ni gina so no fa asem sisi se Yesu a se no nso besi aka no na eno aboa ama onkecha hudi a benya ware mu no atumi akoyie e de ahye onyame enonyam. Bese me kan bie mu se ebia na afi na won so aware se de me ka se me ware ya na me yo challenge si o first few years in fact the first 3 years of marriage no adjustment period bra on say mfimpade ntu hye ho na do bia na se o hye wo yie no epion na do hye na sa krakra sa na adjustment ever it is how bring a communication hu yie pa se obetima bio ano eno akasa enti sa suba na bia na wonya nware na ye bi dem pekasa bi dem se wonya ware di so it me pekasa kasa o kan say ade a wo pe ka kire wuku wei ene ne amani ji ho ade a wo pe ka kire wo yire ade we die mempe me ne nyi sa de ade ntina o ne nyi ho de ntia me ne nyi ho nie de ntia me pe nie wa kire o mu kama ani ji abefie enti mi onia na bi wa no anya me di ma we tehremen ne fa kasa e kire wukunu anasa wo yire e wo dokwan so se be ya be nhira bibri amamo aware mu communication ade ba ko a ehu na ya na reho eni se wodi oba no betoto o papa ho ana se wodi be ma no betoto oba no betoto wo maame ho ana se wodi be ma no betoto papa ho oyire onya wo maame ena wokunu so onya wo papa de na papa tie de na papa timi yo no nyesa na oyire so betimayo wo maame betimayo wo maame yo na nyesa na oyire betimayo oyire ya oyire ono se na ositie no enti na maame yes umame yes sai de na amiase ba sei die onyame adum umame a wonya ne fie no one oyire no enti nyabotre na one ne mienu bibi na obaye na wo esan usuan ho wo fie wade mu esan usuan wo fie enne sai sihye na one koso enkoyi a communication we die minim die me yetete me no ma mfa saa hye hunu mu minim sesei na tie to adaroma ene bua me ma mentimi humu yi
Now na me tie peniche na woka asemba ko na ni kan yie pa. O si bema waware foforo bebre ho no a adware kra no ansa na baba ware mo no mpa adware osori a o 1990 odu adwuma no atia no hoto no ada ni wura fi no se di waba ware mu nti we he no na no o hwankro mo oba nso mpene sa o pese ka bema adware na sisiro ya kransa na bema nso aka ne ho isuba no fa de ekoskui ne ntuma mema ntuma obia any bizase ntuma mu enyehwam because san nti ofri school mu an onyina na bi waba ba ware nti mo nse na nyama tizikisa bi ebem na so how mia woni na ti o ka tremen odokwanso medofo mi ti say bitima hwe we am na yi ede ya we say ni say nti mwatena se mwatkan kama ede ni je aba obia ho aban no se be ya de na ompe no efi ho onye enye se bi sanso na wo ba no so se be man so hu bibi a wo no so ntiminti ase na onimu a no ka ho asem a enye se sa na metie na we fam sa ina se dabi fi se ono so on fa session hu onim se sa na wo so esiti wa brabo tinyabotre na ne no enka eho asem se be ya nti ase be adwuma communication a two-way street we ka na we aka na banu no enya nti ase e wo bibi a ekire o madwen bia ho pesa me hye wonkra ne se onyamedin mu mumma effective communication emra aware mu se communication a foundation eno ene build aware no emma no eyie enti mmamode na menka niam amiensa na se kwa amiensa ye fa so communicate. Number 1 a verbal communication and number 2 a non-verbal. The third one no a the matudi said the third year aso etoso miensa oni penny aso miensa. But in marriage, there's an year be a 2 days the third year. I will say 18 back our anymore. Now it means my communication so it means a year. Memfa the kind verbal communication. And no be na market can't be actually nyabutre na bibia how be a catch obano for no eka. I told be a neighbor be a we said a dear way phone ye a jiji for pa. Ya the year adwuma bebre communication mu enunti obetimi text ya ma oba no anopa so obehwe ne phone so na ewo so I love you my dear. Wow, can you imagine anopa uhwe nanim say makotu no mabom paye wie na wasomomie no na mabutu ho na mabom paye na masore no ama no hug anopa no na de uti ato no so na ka kire ne say I love you my dear. What to say wo ye me danyame ase so do ma me se me yire. No, so guys, the means or do mammy semicum. Can you imagine the joy? I'm free as sorry, I must say, as an adrena won't to me nay, as an adrena will penny, as an adrena now will young cromwell pa, no many just now young cromwell. If you send me who say what da pa, let say, oh, and then you may who time cromwell young cromwell no, man wants a deeper than any young cromwell, but you have to see here, and so you had to be here. Na me hwan krom was na me hwan krom na me hwan krom was oh na wo hwan na enya hwe ho na mani agi se wo hwan fi se wo hwan na madua me se wada na pa na it is say musumantima na bia o kafra ene Awurade show de na ene omo ahode ma me bra wo bi fifi na bia obekwadwume amen ji ne ho abai no okonyina mi kunu ka se na shiri trim beba no so koro so enya bibia ensem afiri ho a wo de abre no timi so fa wano ekasa self ya so hwe yie pa fi se ebesima be the third object aba aware ni hwe yie was self yo na no na papa bi ya otaka ensem wo ibas mu organ no odifo odura na se osofo oduro o kam asemba na ni kan yie pa o se obi eye ya ma on person odini phone to ho one nkofo communicating ya into one person phone better from cry. Enti okwa dai a na ofa ne phone no the kwa dai. Enti one day na ke se okodura dai ho no. Ni refi ne hu se wa fasem na nko. Enti ofa phone no odi support. Ni refi no say phone. Odofo ensem a wo phone so one person ni rebe hu. Eno nti wo de akwa akosie bathroom. Na bathroom ho obu nsogu no ho no. Odi cell phone yi adane semna otwitwi ewo ni sapom emma cell phone me se wa ware ye free me phone me ye
and I'm naming you na kaboom a year back. Obefa mini how Opesem who password media man. Now, by the way, mon channel so party 2 more wabuchi memo. Mon channel so ye papa. Mo passwords in who be here some the mamma mo enemy renum equipment pa. He said minimum penophobia mo. They could not find their password to certain areas or more was so. To communicate with the person baby any the bank account or be any password that's so. Needing on so. Intimacy so the communication it goes even beyond the cell phone. Opening we Rebecca Samo say kwan so we say na wo pa obenya no ha we na wo pa benya no ha oja pade we say awaye mu nyina ma di ho nkomo bibia ye kama eni ja befie enti emfa niam eti saa no ensiesie aware me basa one next nya make no na wo ya ama ho hoje ne so ate enti me so nya ya daji na kamu asem ekise wukun na kamu asem ekise wo yire Nema ono so ne ho emai no bomodia se onyame adum baby bre obi okrampo a oni how wo frɛ na asem no da no that last speaker ne yiri ofie de obeka bi obeti bi enti kura na onkomodi a wo di bia wa phone so yes okay because you don't know who is at the other side unim de ogina ekire ho a wo tie bi so enti sa de we kwa say no aware mu wa asekire mu no eyade a eboye pa enso betim so die wo enti mo yenhwe ne yie ewo ho afei the person make can be able say our real a border on trust meji me di ono so jimi di eno nti bibia ha me e wo bibia me no ka ho e bi so nim say the make kire no e fi makoma mu pa e na meka na me fa bibia so ensie no e wo me ne nkomodi ho nti eye say obetimi amemu ada o say enanom aware to sign na ewiase mu ne agu because of cell phone. Text messages are who are obedi command yonko. Pictures are ibin try I was sending ye. Nina dewe. E so da bia wadwen kwa ba say wo kan obi anti. Say ye pese hwehwe mu a ye betima akọ the source of the message. Ye kan twi ndun say abrofo no nti betima for obi otitwe am na betirem am ye hu exactly what you meant by this message I communicate here. The other way hwene na onyankopon di won mo a sebe ya wo be ya ne be hye nyame no onyam na be page onyankopon ama efie anigye atumi aba ho afei mpese meka non-verbal ne kakra na me kota die non-verbal o facial expression is very important and no unfa no nkasa ba o hwe ne se ya na osire wow aden na osire sa na se ya na osire aden na osire sa na osire my dear I make me who say I just love you. Or kitchen the whole day. Me you try to be our kitchen because that what was the bread. Be a meeting computer san ma sorry. Send me say me corner at least me command whom say me wa. Called kwa we nya hwe kra no my dear mpacho e dia na sisi metimi ayedi aboa. Beno sat na chiboko. Mommy, I love you for your love. Oh, mommy. You know we nyina wonye ma obi amia minti na obre. Thank you. Amen. Enti non-verbal communication no se wo ma wanim ayesire. Okwa adwuma upon ye wa bre. When hu hwe nya yie. Wonso obaaya kasu. Wonu na wanim. Onye dey wakwa adwuma mu so ya challenge no ho saa ne ma bebre ho no wanti man fa hisia no mpopa wa ya adwuma kwa ofie a wa bre because challenges ahodo meetings ahodo owie a no facial expression ye say we appreciate e kwa ofa so eda no se me show nkra ne say onyame mu a na unyusu non-verbal communication nye adwuma hwe wona oyiri tu kwan bia na kwa no wa 6 hours 7 hours 8 hours na mo mienu mutika no non-verbal communication. Do we be here cross over country? Peja won say ya na fa to ne stress. So no tim champa na won sa back no e da ne stress. O de bankumi kura kai ni musa. De baby a won highway so boko. Unka hwe. Enya sem bia na woka. But just keep your hand there. The fasato sa fasato. Na obehu nyama bia nam ne trim. Ene ahoto bia e de bre no. Na ne je bia e de ba. Na sa na se wo your ba na so woka ka no. I want you to do the same to your husband. Yes, also Emma Ukun.
na eno so edi nshrabre ebre ebeboa hwe mpese me ka bie mu se eya ma wodo awo ma ye no emra out ma onhu se ampa enye se bia sex nko ani hia wo but oputse no se opena semo ankasa enti ya mi oni why ne ma enigye emra fie we aduane ma na aduane na da bonamba so ma me ne de wa me ni age aduane na ede so sa we dey and next time then e chance kra no the tell kutu be sa ma woni asa agimo ti wo be se wani gi aware mu a be se wani gi ofia meso ma yere nso ono nso nenye ma okunu nso nenye afi be se me ka the third way for air communication the third ear eno no menkasa eno no menya enya de a meye bibia wo ba me di mani hwe na me di maso I talk to me and sana to say there's something going on. And your friend say empathy. Obema ebe fie hu se okwa adwuma mu ne man koye nti bia nani abre ne ho. Odi ba grace okwa bia so this one fancy. Me di mani ne hu on ka he. Ba me di mani hu say there's something wrong somewhere. Aso ye koye ba fie no ye ba nyina wa din ni ye bi kire se nema bi ankoye misu nim na ba bi am ne faaye ti medi maso etosu miensa mente hwe won ka hwe ngu maso ma so etosu miensa ma meti asese nema ankoye ti in the coolness of the day no me na transit my dear me tiri say nema yeah so see obinti na ho and how much this nyabutre I can feel that me think kan hu say nyama nkoyi nti kwa mpese nya adaje na oba na hu say too hot this is a good time am pese no kasa me wo homa de bebi me amnie okokoko ya me am no ne wo ha me pewa ko se wie e ma hwe aw nyabutre ma me wate nyame kan hu nti mensu ibeti nkonem sa nipa na ogigi ndi a onko enkosi aga mo ni so hwe awrade bitawachi papa metawachi mame me no mi enu edo eto ntwa da biada yatifia me enye enti me se ka akoma toyem na awrade be kon no edi amai oba okasem se ache ni kru because of so issue the third ear the sensitivity a onyama bema no the sensitivity a onyama oba no edi nkita hudie mu odene ebeto aware phone ni no mfimfi ema edije eba ti me se obibre communication in marriage two ways are and so there's what we call the horizontal communication and the vertical communication. When you nyame eni nkomo misremo obedi nkunim aware mu a nyame ni nkomo oba bia ni ho a won pese ni obe translate mu hia bible na mo che nyame ase mo se da bia na edani gi abre papa ya na wonya daagi ho no we ire anya ne de nya daagi wate na enenu mienu de na nyame ase mo ka na sembe ne enhye wo ka che nyame mpaebo no mu hia bible na mabom pae na fei mu mienu masan adi mu hu so nkomo. Don't forget the horizontal communication. Crucial sebe nyame adum aware betimi ayenia yesu tintinfin na etime de nkunu ti nyame nhira wate ewade nka ho se ware sitie bia ba bia dru bia misrew ti asese tweniampo nyame oka ho ye nam yesu so going to form medical entity num ntimode no so no wose onyakopon ama nkunidie waware mu na nkunidie no enam ne ba yesu so jisan nkunidie no yesu de mu na ma na domunti for communication e kan ho ne de wanim de wasu nyina fa kabom na vertical one any horizontal na nya adwuma na nya medi mu nti untumi enya nkunidie e waware mu emfin den kosida wo yesu de mu nti amen amen Amen. 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 de pacho mame no mompae na nsa na e wompae no misewo a menu ano de to church ni mu se obi honest se nyame adawo a ye ne di nkomo obi de abaso so boss obi de abaso ohia mpae onsusu de ma nte onka wai na yesu adum ete onka ye no be din kita ho nyame nhira webre ye mompae erade me da wasima wo babai me da wasiba wo babai me yesu miso hu ye mobo wo maya wade ho nhweso no ma ye tiase se wo pese e te se wo die no odo ahyemu ma na entwa de bia da ntine kwan wuware na mpanifo yeto sa no hu ye mobo
ɛwɔ bebree no ɛyɛ bebi oho na odomunti kan ho na wadaroma yenema nyina yie waware mu na sompie ntiase ene kroye emra yenya ye ne wo nyame ntam kitahudie yenya ye ne yeho kitahudie na wadaroma nti ensie yie yakwa nyina mu nti Yehowa onsha wo Yehowa onka ho Yehowa nom wai Yehowa omi oso mfense na omma aware mu ne fie ene gie ne ntiase ene nkundie enya wo chefa wo Yesu de mu nti amen. Amen. Very sure.
Jatishinomu Otimsha Kunim Dimu